Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali yang menginang kadongan. Tetap semangat. Salam sehat, salam sukacita. Mari sejenak kita meluangkan waktu membaca, mendengar firman Tuhan untuk kita satu hari. Yohanes 14 ayat 1. Unang mabotca rohamuna Porsea mahamu di debata Jala porsea mahamu diau. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kian firman Tuhan. Amanginang kawan-kawan, apa yang kita khawatirkan saat ini amanginang. Tolsoni rohamama. Nir sakau moina. Na bay botsa roham sadarion amangna. Tentu mulut asukku ni ragam boy bahenot halusat ya kamangena ngade. Ya, hal na wajar tutu mau tung botsa rohata. Sifat marsak kita, gelisah kita, khawatir kita di panggul miton ningal. Alai mo leate madi de bata. Nama makulingi hita di bagasan sadario di mana gotong. Unang mabotca rohamuna. Adong perintah tu hita kamanginang di bagasan sadario. Terjalo manang so terjalo rohatta. Perintahon hatao. Satok unang mabotca rohatta di bagasan sadario. Alanya adong debata Tuhan Yesus Kristus dongata di siamuta di hapiranta di pudi do di colo ma dong hari hita mangaramoti daging nang totita nasumariho nasanarikot tinguluta nang di warto dionta malutung bocaro hata marsak kita adanya kapanggul midon ningulu pinorhon nipak Inorhon di COVID-19 siya no ingon. Porsia mahita tutu di debata do di Tuhan Yesus Kristus si baluai. Tungso di tadi kodo hita tutu. Kalau tung bocaro hatta lan yakka panggulmito nalan yakka baru kilon di tonga-tonga ni keluarga. Saya porsia mahita tu debata. Manotong marpakirima. Manotong kita marha porsia. Jala manotong martakia. Opia kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan ulau tasadarion. Jangan takut. Jangan ragu. Jangan gelisah. Jangan keringat dingin. Persia maho di debata. Dia di ulau tadi pasar. Unang jumolo hita ragu. Gelisah laku manang dak tiga-tiga. Alai parjolo mahita porsia di debata. Saya na pasu-pasuan na dunguluta. Di parkare juata mang na di dia kamay. Mari terlebih dahulu kita percaya kepada Tuhan sehingga kegelisahan kita perlahan-lahan tersingkirkan dan kita memperoleh sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tetap semangat bagi yang sedang pemulihan atau sakit, yang sedang bergumul, percayalah kepada Tuhan. Namarlas ni roha ingot matok mau liade itu di mata. Tadi homah kamanginang buku de nomor 121 ayat 1.